Karbilo Charlia song ningkan hini pen ephong kang ni KSAMIP non kewang ji aru achiklo ni phai phopen truck ani nini apharman Difu Government College Pathu aklamalong pang nipon popusi KSAMI phu Simeon rong pharpen pini jangmini phai truck ani District Press Club of Karbi Anglong along pherangke amaya long jai lapen rajong sinang ingwai polote kili kachedan donjia phan ning hanglo pota pangdak ponthu Bangso pherangke amaya long KSAMI phu Simeon rong pharpen kaning je pona tengki Methang KSAMI phu arpu pen kache oji alam tame chepaklang non amat ke nili KSAMI phu arpu ke opuke kalilang setame nili methang jongjung asai kido oajok KSA pharman kinang jia teng apor chipion ederlo la soposi ke wangji KSA biennial conference nang lelitik an aphan KSAMI phu arpu kepalang chari jia phan pupen sumit timong aphan si arpu pek ponlo la penili si KSAMI phu lang seta alang liphan kilang cari arpu kepek ani penki alang lisi kadu kawya sai tami langdun poputa Simeon rong pharpen pachini pon non gewangji ingdeng thongke braisi KSA ningkan hini pen e phongkang ya mai pialong kadu kawe bang suri hini sose abang phu pache tong ponji puta phirangke amaya long KSA mai phu Simeon rong pharpen pachini pon asi labang so lam the tin namatun phirangke thing kumjai lo asi labang so ajal conference lo le tum bang suri hini sose delegates kapachitong man tungson si puthot KSA dun king kapjodang jima karya khai kisulong karja ponang jima hembre ka farman tungson si kachasong bon jima hala bangso bangke itun ni phai po drop alo chepro suri hini la hini Difu Government College of Playground lo bangso itun chengwa chengsi pon po nasi mano mantin tumahin dan kapasini mga mahalo pini mana bangke nitun gato executive meeting along chudon sargency ake hai suminti mo nga pansin itun up to conference bangke in charge the pon lo natin alang lihin din si nilar asong analong sa alang lihin din si kamke pon po Pherangke amaya long alang li non gewang ji MAC kilik ahut sarupathar MAC constituency along kilik kachedan dunjia phan kachi sik bom alam tami chepaklang lo Jopia tong polote BJP ticket pensi thorji lapen long le posita mi methang jongjung pentami kilik kachedan dun poputa alang li chethan pon so uthar pen election ni thorji po bangke pinangan social media lo ba kapre kalong than sai kasi election ki thur bangke manjong ko thbe thume lasi ni thme thu thin ke ninje je jong se sur uthar rat jong se ni fan nang hon nang so le ban arna se ni fan nang chadon ko dan pen uthar long to ni election ki thurji fan ge jara ki sur de ini ki ha da alam se ame se ni ke matha kami hala det apot ni ni KSA long apor ka chipi ni la ko kali no ni na ngi arta debe ba bom lo kapre side ni claim ki to ko si ni to kapre ku thot an su se ke pang tang tu ji pan se ni ba ga ko kapre new body si marka KSA apa chasong KSA memang la ba ni pichun ni famasi tu la ba ke ni wa ta ko se La so long kirem ke hai ki rada rideng si dolo La si rada tum tami nona phong kilik ahut ki matha pa me la pen me sena bang thwa phansi chirap cheto do nang poputa alang lipen tuning ripon mana bangke pidangan tum teknologi la pen ni dame ka chisi ka be ko be ka chisi to pilo ko to be stame la ke sur ko sala rat long si la ke ang hordolo alang ko no sin ni phan naing wai ji phan ning ha ko tang te ni hal tum ning ke ha long ke ba pleng ji phan ke ni ka ke to do News report Karbi Anglong live